munhu anga ehleketa leswaku ku va ANC va lahlekile hi matimba eka timasipalankulu ta nkoka swi nga endla leswaku ku lwela ka swivanga swa matimba eka vanga swi yima kambe a swi tano nyimpi ikulukumba tanihileswi tinhlengeletano ti nga hundzuka mintshamo ya ku vhota ntsena naswona ku basisa vanhu lava fanele ku va kona eka tinhlengeletano leti se inkakula va xure xifundzha-nkulu lexi a xi xurile swinene hi ntokoto vutivi na vuswikoti eka swirho swa vanga se ku lo sala ku hlambanyisa ntsena naswona xi lahlekile hi timasipala ta xona hinkwato Mutshama-xitulu wa Gauteng David Makhura u vula leswaku rhavinkulu ra Ekurhuleni ri landzula ANC hi matikhomelo ya rona. Let me tell you, comrades, when you walk around here, you can't think that this is a gathering of the ANC. It's like a war zone. This must make us ashamed as ANC members. The atmosphere and the environment around this conference is like a war zone. Xiviko xa ku kambela xiyimo xa vangi xa khale ka matsalanankulu wa ANC Gwademantashe xi hlamusele swirho swa ANC swi nga ri na nchumu enhlokweni. Tin'wana ta tinhlengeletano ta ANC kusukela nhlengeletano ya KZN ya 2018 ya Eastern Cape ya 2022 na ta rhavinkulu eThekwini ti tsandzekile ku kanela mpfapfarhuto ya matirhelo. Ekurhuleni na bona va endle leswi fanaka. The comrades in Sidibeng, let me tell you, so they had started already today with their discussions. Leadership, we know leadership is important, but leadership elections can't be the be-all and end-all, around which the organization must die. If I don't get the people that I want elected, blood must spill on the floor. If I don't get my way, blood, what kind of ANC is that? Muti wa tipolitiki Professor Kotse u vula leswaku lwela ku ri eva mani va nga ringanela ku va eka tinhlengeletano leti swi tshikilele ntikelo wa mikanelo eka tinhlengeletano ta ANC. It is something which we can take back to at least the time of the National Conference of the ANC in 2017, where there was also an extensive debate about it and took up much of the conference's time. The consequence of this is that there's normally very little time left to talk about or to discuss resolutions, especially on policy matters. And that has direct consequences for the upcoming National Policy Conference of the ANC at the end of July. ANC ta khoma nhlengeletano ya mpfapfarhuto wa matirhelo hi Mawuwani. Hambiswiritano vangi ri langutene na tinhlengeletano tin'wana ta swifundzha-nkulu na marhavinkulu leti nga ku tsandzekeni ku kanela timhaka leti khumbaka maAfrika-Dzonga.